Salainani Malaika Malainani Tangmani Bo Mamalailia Pia Basik Bayako Bubagra Egg Masrawi Torin Kanto Sagma DM no or Gomati district ni DM no barbar call Khaizak call Khosaya last by Tagoke Bubagrani number phone number no si block Khairasi Bobu Bagrano Kaisa Sagnan Yangmani Klaya Joto Tiprasano Sagnan Yangmani Klaya Bonia gulo bahai asik baik thak dia ko sini bubagrani logeo sini edisi hafangni CM tongo o CM no sak nang ya khai autorit kanto sak na tin CM no sak nang ya pura edisi no pura no sak nang ya hai ni bagu tabuk sing bono bodliya transfer ya sing bono YTF mia thangnai no sing already ne press club khai rajak press meet khai rajak thangnai ni tei 96 gonta bisinga tongung ne Autorit kanto sagmano suspend khayang kangke Gomati district o je RD block tongmani edisi village tongmani no sing thong jaga talarawai torit kanto sagmani action nanaising hani bangu sung YTF tabo kra khayinga sok tongo tongmung no sing all time no naisingi tongo o jora no naisingi tongo 48 hours 48 gonta already thangjak tei bagniya 96 gonta bisingo government of Tripura Tongmung ne autorin kanto sagmano suspend khayang kangke जों बेबाग ब्लक गोमती डिस्ट्रिक्ट टंगमानी तै बेबाग एडिसी विलेज पंचायत टंगमानी न थुं जगाव तोरी कांत सागमानी न फोटो खाइसियै और जगा जुता बाय कारवै तालारवै आरडी ब्लक तालारवै पंचायत तालारवै तोरिन कांत सागमानी मोखांग जत मारै सालसा के जे तोरिन कांत सागमानो ट्रांसफर सस्पेंड खाया सकसं और जगा वाइटीएफ खुक तै मुसुनाय हायनि मांगै जों समाय थांजाक तब जों जा जरासिनि नायसिं तंगो बुबाग्रानो जतने एक्सेप्ट सिनी स्टेट गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनिक शाह जिसासी और एक टाउन थं दुई टाउन थं कॉल खाइखां के कॉल रिसीव खाइ कॉक सांग और बिसिंग माने महाराजा हने और बिसिंग आसक बाइथाया को ओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि नरेंद्र मोदी जी पीएम नि स्वराष्ट्र मंत्री जी अमित शाह जी बरक्सासी महाराजा हने और एकटा दुईटा ओफाने कॉल खाइखां के कोसावि रिसीव खाइ कॉक सांग फिया साधारण तिनी डीएम Boka asik kongsuge sini bubagra hani bubagra no sak nang ya khaye tini boni number no block khai maka boni nam boni bobai malai no soilia o bubagra no sak nang ya mane joto tiprasa no sak nang hani bangu sing YTF siring tongya ja jora naising toiko o jora ni bisinga torit kanto sak mane tongmung suspend khayang khangke bebak RD block administration block bebak no sing talarnai te thangnai ni sekdam sok phaijak एकदम कबांगनो शक फाइजाक थांनायनि बेनिफिशियारि बो राबार बागान राबार शक फाइजाक जत बेनिफिशियारि न राबार रया खायै वाटै फाइबलिबो राबार रया खायै चैत्र मासे बै राबार रवै ताबो कबां माने पब्लिक र काइमा यांगै दं एकदम नि कबांगा फाइजाक नि राबार प्लान्टेशन नि कबांगा फाइजाक कोटी रां फाइजाक न बो पब्लिक न रया खायै ताबो अलरेडी न रां फिरक थांजाक हानि बांगै जत जों 96 घन्टा र माने बिसिंग तंगनो सस्पेंड खायां कांके जों तेब कटर ओखानाय बेबाक एडमिनिस्ट्रेशन तंगमानि गुम जों बेलाय के खा खामानि साल थांनाय 25 तारिख सारै सिनि बुबाग्रा बाय सिनि सीएम सिनि गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि डीएम बाय मालाया हि थाइमानि बेलाय कदु बर फोन खाइजाक आं निजेबो खाइजाक मेसेज बो रहजाक WhatsApp जि
sini elakani development ni bangai bo kuno response roya ni bangai ang CM no saka CM bono phone khai bono bo response roya ge bubagra bo bono phone khai kha sini elaka development ni bangai hake bo roya ge boni pore boro 25 tarik sarui 7ta jorabo bo bai malai sini elaka development ni bangai kok salai hin thamani bo si borok no bo official residence tongphanu boro bai malaya tini temani bangui malaya boni ego boni sak no torjak mani je ang one of the IPS but you are a servant of all of us you are supposed to serve us when you cannot listen to our great leader our Maharaj our CM how will you listen to laymen like us what type of IPS officer are you what type of DM are you nung tumaja DM se sadaron borok pai to malai wani nung response roya ne sini bubagra porjonto no si malai ani nung nini ego ni bangai haing tongo ke sing nung hai borok no sini elaka sing nangya sini YTF thangnai salo press conference khai saka je 96 hours 48 hours paika state government no sing warning robu sing YTF samani 72 hours tongo sini elaka Gomati district totally osol khairo nai totally YTF all Tripura ni oroni o phaiui tini haini bangui chung state government o haini hai chapinai please take action so that peace and calm remain in Gomati je peace age tongmani u peace no to bonai ke Gomati torit kanti sakmano broadcast toma khainai tei busini oro media house Udaipurni media house media borok rok chini serai rok thangnai pro je khepano borok no omo usringkhol khayoni borok proshno khai tongo hake borok no kok horokha borok no kok bezwa sengui borok no jole rowui borok no kok thaisa hokha niro Bangladeshi hi hake hojoma bai borok jolebu Bangladeshi ano hopana ang joleya tumani omole ang Bangladeshi ya ang Tripura hani borok kisa hojama si jolebu den nichoi chiri kok borok kaisa sing tongo khikrok khignang ke si khata engphi ge borok nichoi borok phatar hani ngai haini bangui borok jolebu I'm Indian I'm very proud Indian ang question oronio ano Bangladeshi hondi Nepali hondi jeng Nepali hojabu ble phatar hawo jeng Bangalore thangpro omo thangpro Delhi thangpro jeng joleya ble I'm proud Indian hisable boy ke boro jolewani ok ring mani tini haini bangui ang media house no bu sanai don't try to anger our youth you have tried many ways to anger them that's why that phrase came out haini bangui ang koinai everybody please try to cooperate the DM has failed as a public servant to all the people of Gomati and all the people of Tripura he should be removed from Gomati and taken away somewhere where he can serve well that's all Hambai